рӯзи панҷшанбе Эрон мушакҳои навашро намоиш дод, ки яке байни қоравӣ ва дигаре болдор будааст. мушаки аввал силоҳи навъи замин ба замин буда, ба ёди генерали баландпояи сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон Қосим Сулаймонӣ ҳоҷи Қосим ном гирифтааст. вазорати мудофиаи Эрон мегӯяд, тӯли парвози ин мушак ба 1400 километр баробар аст. мушаки дуюм ба ёди фармондеҳи гурӯҳи ниманизомиёни ироқӣ Абу Алмаҳди Алмуҳандис номгузорӣ шудааст. Сулаймонӣ ва Алмуҳандис моҳи январи соли равон дар наздикиҳои фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бағдоди Ироқ бо мушаки ҳавопаймои бидуни сарнишини Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қатл расиданд. намоиши мушакҳо ба замони рост омадааст, ки Вашингтон мехоҳад чорчӯби таҳрими фурӯши аслиҳа ба Эронро барқарор кунад. котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майк Помпео иброз дошт, ки то охири ҳафтаи равон кишвараш дар ин бора ба Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид хабар медиҳад. طبق سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت عالم با ایران که سال 2015 امضا شده است، تحریم جمهوری اسلامی ماه اکتبر سال 2020 خاتمه می‌یابد. واشنگتن اظهار نموده است که هدف از احیای تحریم وادار نمودن مقامات تهران به بستن سازش مفصل‌تر هسته‌ای، لغو برنامه موشک‌های بالستیکی یا خود بین قروی و قطع دخالت در نزاع‌های منطقه میباشد. تهران میگوید تا زمانی که تحریم امریکا پای بر جا است، سر میز مذاکرات نخواهد نشست.